شیخ صاحب دیگه ایک سوال چی وڑیں کہ چونکہ نماز جنازہ میں ایک پکچر بھی تیسن رادا تگا لتی مردم چمپرانی گوما نماز جنازہ وانی لتی مردم چمپرانی سرا اوشتی نماز وانی نماز جنازہ تو اسلام روح یہ چیز جائز جی میں بجانے کہ اسلام روا اگر یک مردم گون چمپلانی گوما نماز وانی اسی تا ہچ وڑ نماز جنازہ اسی تا ہچ وڑ ممانعتے نہیں آ مردوں کے چمپلی پادان چیرا کو تگا یا چمپلی پادان دوینا نی مانا اصلا ہو یکن پرچا چمپلانی سرا اوشتاتا یا یہ چمپل پادان افزا آہون چمپلانی سرا اوشتاتا بس سر برا کورے برے حقیقت وہ یکن ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حکم داتا کہ بری بری نادرن مردم کو چمپلانی گوما نماز بوانی یہودیانی مخالفتا بکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ہم کو چمپلا وانتا انچو ساریہ بیان کتا کو داتا یک قدر اندہ حدیث ہستے کہ یک روچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وانا گایا گو چمپلانی گوما چمپلی پاداتا تو جبریل علیہ السلام نماز تہا وہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تئی چمپلانی چیرا پلیتی بر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمپل نماز تہا کشتا یعنی نماز نپروش نماز تا کسان حرکتی ہم بو چمپلی در کو تا کشا کو تا نماز وانگائیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ کرام ہم ہوتی چمپل کشتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ لماذا خلعتم نعالکم پرچش میں ہوتی چمپل کشتا گا اہنگو یا رسول اللہ ما ترا دیتا میں پیشوا توے ما ترا چارن تو ہوتی چمپل کشتگا ما پمش ہوتی چمپل کشتگا فرمانتے منا جبریلہ وہی کتا منی چمپلم پلیتی بربوتا ما کشتگا یہ حدیث امام ابو داؤد روایت کتا ہمیں وڑا دگی حدیث امام ابو داؤد روایت کتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم یہودیانی مخالفتا بکنے آگون چمپلا نماز نوانا چدا معلوم بو بری بری مردم کو چمپلا نماز بوانی اور وند کو تکا مثلا ترہ بوٹ پادا تو پاک و صافی بوٹنا تو مطمئن نے پلیت نہا تو سفر یا میدان نو بوٹانی کا شک دیر کا ٹیم با وقت نہیں ہم شانی گوما نماز بو ہچ وڑے مسئلہ نہیں ہمیں وڑا ابن ماجہ حدیث روایت کو تا عمر بن شعیب چوتی پتا روایت کا چوتی پیرو کا بیان فرمانی کہ امام پیغمبر علیہ السلام دیتا آہی گن چمپلا نماز ہم کتا شپادہ ہم نماز کتا یہ حدیث ابن ماجہ روایت کتا یعنی یک مردم چمپل پاکا نماز جنازہ ڈاننا بھی قبرستان کشا ظہر ٹیمہ گھر میں یک مردم پاد سوچا ذرہ بھی مثلا پادانے چمپلی پاکا چمپلا ہچ مکشش تا ہچ وڑے ممانعتے نے